Sabonga kakhulu ukuthi uloku ukhetha ukubukela lo mfanekiso oqoshiwe kule channel le New Flick mina ke igama ngopastor weningi Dr. Lesinayi la uSimelane. Simelane kunjani? Siphile pastor njani. Sabonga kakhulu nje ukuthi sithola ithuba sikhulume nawe. Ngifuna la sibheke la. Kaningi la khona umuntu endlule emhlabeni kuthiwa lo muntu wathwetshulwa. Noma ayikuthiwe egula umuntu othi hayi lo muntu usethwetshuliwe lona. Yeah. Ikhonto njalo. Ukuthwetshulwa komuntu esagula noma ukuthwetshulwa komuntu bese uyagula emva kwalokho. Ikhona umthwebula sokuthwetshulwa umuntu asaphila. Asagula lo muntu alelapha yini phasi. Kunezimpawu zakhona ke. Ayile phasi asagula lo muntu lapha ya. Nimbona ngalo umuntu manje ukuthi umuntu hayi khona umthwetshulwe manje lo muntu lona ke. La ebusuku lo muntu uyahema. Hema lo muntu labusuku akhulume nabantu lesinyasikhathi amemeze abantu abashona emhlabeni. Mezomkhulu, mezobogogo. Uyahema nje benze imvuzo lapho uzayi khona. Yini inkinga? So uthetshuliwe lo muntu. Sengimele ngisayicima lo mphefumulo ini wakhe. Kahle kahle sokumthethe komthakathi. Sekumsebenzeni. So ngamanye amazwi umuntu umegula once waqala wakhuluma yedwa wakhuluma nogogo engababoni wakhuluma nobani sekathwetshulwe lo muntu lo. Thwetshulwe lo muntu akase. Lokho nje ethi hey manje gogo wena hayi mani ngiyekeleni. Hayi mani inganishilo ngathi ngiyeza lo muntu uthwetshuliwe loyo. Thwetshulwe lo muntu lapha. Usiyambamba amemeze ligama lesinyesikhathi amemeze igama lemuntu. Hey ungangibambi manje uzangibambi. Yewona zibani. Ubase hayi bomkhulu akusiya ngizibani lona. Ngibalo ukukhuluma ngaye. Hey ungangibambi manje uyangibambi manje. So umuntu onjalo kuma ngothi kuyabona ukuthi ngathi useyathwetshulwa noma usethwetshuliwe nje obegula. Uyasizakala umuntu onjalo. Mjakeni. Fanele mjakeni. Waqala nje waba nezimpawu nje lezo. Umjakeni lo muntu loyo. Umjakeni kuthi hayi khona. Imphuthumise enyangeni lo mfana. Nimlanze lemthebulweni manje. Ngoba sikuyameza kodwa nje kulana ukuthi asala hambe emhlabeni nakuphela. Sekuqedile ngaye. Uma lo muntu sekubona lezi impawu selimphuthumise lenyangeni. Iyenza lenyanga. Yini lezoyenza kuye kuze lo mthwebulo ungasebenzi. Funa imthebule. Oh naye funa iphinde imthebule lenyanga. Funa imthebule imbize emthebuleni imemeze. Kusho ngalo kwa lenyanga ibe nalo ulwazi lokuthwebula. Nako ukuthi umuntu uthwetshulwa kanjani ukuze ukwazi ukumthwebula futhi imbuyise emuva. Ngoba mina nalo lokuthi uthwetshulwa kanjani umuntu uthi ngeke ukwazi ukumthwebula abuyele emthwetshulweni. Yebo. Thebula lo muntu abuye manje reverse lo mthwebulo. Ubuye back lo mthebule walo muntu manje ubuye ke siyabuye sibeni sakhe lo muntu ke manje lapho akusekho lo mbuye kuhebula kwakhe bokuhema bokumemeza yini lapho alayele phasa aqumele vele. Usithi umuntu othwetshuliwe akulula ukuthi angasinda uma engakabuyiswa ngomthwetshulo. Ufuna abuyiswe. Uma ningambuyisa ngomthwebulo noma ningamlapha kanjani nogcina ihambile. Ogcina hambile. Ulapha yini ngoba sekho lo muntu. Sinapha sidumbu sodwana akasekho lo muntu lapha. Mbuyisele emthebuleni kucala. Bese niyamlapha. Siyamlapha ke lo muntu ke. Sabuyile. So umuntu asekuthiwe sowufileke ufethwetshuliwe. Uyaba isidalwe esihle. Uba isidalwe uyaba isidalwe bayithonga uba yini? Akabi lutho lo muntu loyo. Ngoba sisebenza samuwe. Siyasebenza lapho uyahlakula. Endaweni ethile. Noma sosescoopini. Yenza bamthobela mfaka isigubhini. Ngenza amfa esigujini vele. Le ikhuphe ekhuluma angiyithembi kahle ngiyayisola. Abafaka abantu lapho le ikhuphe ekhulumayo. Kujulile kakhulu lapho. Lapho ke sekujule ingakhulu ukuthi lapho esigujini yini kahle kahle lapho esigujini. Sejule ini lapha esigujini manje sekukhulumako. Okay. Kuyajula impela kakhulu lokho. Uyinkinga kulabanako. So manje okay. Lo muntu uma sanja kufa. Hayi asibonanga ukuthi bethwetshuliwe but uma esafile ningabona ukuthi uthwetshuliwe emhlophe nasi isidumbu sesilapha phansi. Yiziphi ezinye impawu ningayibona uma eselapha phansi ethwetshuliwe ngoba abanye bazisho ezinye impawu bathi hayi uyashi uhlesa fudumele noma esefile. Yiziphi le impawu ongazisho ezinye oyibala ukuthi hayi lo muntu leza njengoba esefile hayi ungathi unempawu zokuthwetshulwa. Ufudumele vele uyambona akabandi yena. Usho umbamba uthi hayibo. Kodwa ushonile kodwa na kunekushisa lokukhona inlapha kuye kanti kwenze njani yini? Usetshuliwe lo muntu loyo. Imbawu ziyakhomba ukuthi usetshuliwe lo muntu akasekho. Seniyomfihla nje lapha nje awu. Ifihla isithunzi. Sesithunzi sakhe nje nefihla isidumbu sakhe nje inyama lapha akasekho so la khona lo muntu loyo ke. So umphuphu ubona umphuphu ngesikhathi khona umphuphu la khaya uphupha hamba le.
esigangeni hey ngiphuphe sibana hamba kudeni ngihamba khona lo ngiphuphe sibana le kudeni le wasemomene la ekhaya nimphuphe la ekhaya niphuphe hamba kude niphuphe undile niphuphe esokola nzima nakhona nomphupha loyo sothi cha uyawageza emathunga ayini akhe nina aza amphuphe so sikhoya lenza kahle ini khona inaye ngisekwenza ukuthi siyamphuphusa hayi manje sibani bese niyakwazi ukumbuyisa ke futhi yoba ke sakhuluma ukuthi hayi ngiyaqaleni akabuyiswe ke ngoba vele sethi ekuzezo wathi ebeyisidalwe sihle ekhaya abuyiswe so uyabuyiswa ke okay ngale mthebulo ngoba phela siyasikhathi pastor uyazi ukuthi umthebulo uyathebule uphila siphila nje nawe ubucaba aqala bakuthebula nje kancane kuyekela akuthebula kancane kuyekela siyobona masikhuluma nje nawe sicoka sikhuluma lumqondo wakhe ulahle uthi yambona nezibani ukuthi umqondo wakhe uhlulahla nje kancane ini yena yini uyalahla azazi lomnye hayi unemdk kasi uyathethula lo muntu ingqondo ehlinokuthi ithi lapha izibuye lengqondo yalo muntu futhi lapho kuthi hayi sibani mangizova ngithola sisigathi ingqondo yakhe hayi khona umuntu omthebulako nje uhlamba umuthi nje amthebula amyekela futhi futhi athi futhi amemeza futhi kuze amyekele lapho yozwa nemadlebe siyesikhathi akuthi hayi ushuthi lento ibuyele ekutheni bayakwazi ukuthebula inhlanhla yakho ilokhu isebenza inhlanhla yakho ngale yana wena lokuphila ngapha inhlanhla yakho iyasebenza pho kunomuntu osomabhizinisi ocebile le inhlanhla yakho isebenza ngale ya wena nje umuntu okay lapha uyaphila umuntu DK akuthi mzala usayibamba ya siyesikhathi imvamisa yakhona lokho lo wenza lento lokuba umuntu wasemndenini lokuthi umndeni ayibona ukuthi ibani nenhlanhla yakhe lapha angihambe ngimlapha endabuko labathakatha bagangayo sokutheba inhlanhla yazibani manje ufuna kusebenza yini ngayo yena wena ube bathi manje inhlanhla yakho awunanhlanhla manje bathi hayi khona ngilungisa lokhu kuba sengizama kulungisa ufuna ukulunga kahle yini kanti kwathethula le inhlanhla yakho leya kukhona umuntu wayithebula le inhlanhla yakho leya wayiphahla lokuphila nje wena wathethula noma ungatohoza noma wenzani wena kwakho akulungu wasethula inhlanhla yakho yathethuleka wayithebula simo sakho manje lento isibeletheni kungenzeka uJentoni hayi mina sami isikhathi siyeza kanti asikho isikhathi esizayo wathethula inhlanhla yakho yasebenza endaweni ethile ukuthi hayi uNkulunkulu kusaya ngabe kusendleleni kusangesikhathi ngakho vele empilweni bathi isikhathi sakho siyeza when the time is right hayi zoba right and cha ayikho njalo uthethuliyo ithethu yatohoza inhlanhla samuel ile sebenza ngayo lo muntu inhlanhla yakho lapha yena uyaphakama kakhulu kule inhlanhla yakho wena ngala uthi hayi sami isikhathi siyeza njengoba usho nje pastor asifika yonke isikhathi kancane sukuma phasi mase kuvilapha sukuma nje mawubona impilo yakhe ngathi yaphazamiseka hayi yiba nokusola uthi hayi manje yini manje maybe akusisi isikhathi maybe khona umuntu oseqalile osebhizi ngenhlanhla yami nje osotohoza ngayo Samuel uyasebenza uright impilo ihamba yebo usebenza ngayo lo muntu lapha inhlanhla yini yakho okay besibheka nje udaba lokuthethula komuntu egula nokuthi ungambona kanjani nanokuthi ke mhlawumbe ngenzeka uyaphila kusethwethuliwe ungambona kanjani nanokuthi ke into le elaphekayo lokusho udokotela seshilo ngakwathi usukumele uyilaphe kuyisigulo nje esingalashwa nesilaphekayo siyabonga